Pozdrav YouTube gledalci, u današnjem snimku ću vam pokazati Left 4 Dead prvi dio. Znači, izabrao sam prvi dio zato što mi je bolji nego dvica što se tiče gameplaya. Po meni je bolji, a nekom je sigurno bolja dvica nego jedan. Što se tiče dvica bolja što se tiče grafike, samo zbog toga je bolja. Dobra je ovdje nije baš profesionalna istina najveću snima. Malo što pa malo slabi računara, nema veze. Vidite da možete da vidite kako izgleda gameplay. Znači, igrica nije baš toliko ni strašna po meni, ali nekome je sigurno strašna što se tiče ovog gameplaya. Što se tiče oružja imate 4, ja mislim, pištolj, snajper, MK-u i Uzi. Znači imate samo 4 oružja, možete da sam 4 birati, imate medk, imate health, imate bombe, bacimo ovom crvenom bombu, bacimo na pištu i onda svi naleti na nju. I imate onu flashu kad bacite pa ono gori vatri, nije zaboravio kako se zove, nije bitno. Prije dok sam bio manji, bilo mi je strašno na ova igrica. Igrao sam i igraonicama. Nisam imao kod kuće, naravno, ali sad se instalirao, ali uopšte mi nije strašno sad nimalo. Morat ću instalirati dvicu. Kao što vidite, namješao sam na najlakše, nije mi se dalo na teško igra da se ne zamara previše. Ako kad stavite na teže da igrate, onda oni brže vam oduzmaju health i teže vam je na hard da stavite ko da ne igrate Left 4 Dead 1 sad što ja igram, potpuno druga je igra, sve je teže. Ovdje vam kako nešto treba uraditi, bude vam onaj uzvičnik i tu znači samo prisnete i zavisi na nekoliko, znači dolazi, sad ste vidjeti koliko puno će vam biti. Uvijek će vam dolaziti ovako puno kad nešto trebate uraditi, nešto pricnete ili ugasite, šta ja znam, uvijek dođu ovako puno. Samo se čuvajte, vidite u narednom snimku, nije narednom snimku za koji minut ćete vidjeti jednu ženu koja plače, ona je jako opasna, ali sad sam ja namislio na easy pa skoro da su isti koji sam bila. Kad stavite na hard ili na teško, tamo šta ja znam, onda vam je jako nju teško ubiti i mnogo puta je mene ona ubladio dok sam još prije igrao. Sad ste možete, ona plače pa se čuje. Čujete? Ena je tamo, vidite, ona uvijek plače, ja vidiš govori. Nemojte nikad pucat prvi na nju, zato što onda leti na vas. Pustite neka to obavi ovi vaši suradnici. Vidite, ovdje je bilo lako ubiti, ali kad stavite na hard, jako je teško nju ubiti. Što ja znam, kad igram, baš je teško i mnogo puta je mene ona ubije. Ona skoči na vas i pola vam health oduzme odmah, s čima su dobri. A također imate mjesto nje jednoga velikoga, zovu ga tank, veliki čovjek. Imate bomere, to su oni debili koji eksplodiraju, oni nisu nešto opasni, imate oni sa jezikom veliki, Hiti nisu nešto opasni, ali najopasnije je ova vješća.
Možete se zapaliti. Ovo vam je sigurna kuća i tu ste kad vam oni svi uđu morate zatvoriti vrata i onda ste prešli tu misiju. Kao što vidite. Znači, hvala što sam gledali, lajkujte, pišite komentar, subscribe naravno. Vidimo se do sljedećeg videa. Do tada, bye bye.